Projeke eno e simolotse ka ngwaga wa 2015 go tlamela baagi ba Madibeng ka metsi a phepa. Maitlhomo a projeke eno ke go tlhabolola polante eno ya go tlhatswa metsi le go oketsa seelo sa metsi go tswa go di-megaliters tsa metsi di le 60 go ya go di le 80 ka letsatsi. Mme go beetswe thoko dimilione di le 700 mo projekeng eno. Go ya ka setlamo seo se tlamelang ka metsi e leng sa Magalis, sa re projeke eno e ntse e letswe ke dipoo ka ntlha ya tlhaelo ya matlole le ditshupetso tsa baagi. It will bring an additional 20 megaliter capacity, so that will definitely have an impact on people that were not receiving water before. Fela baagi mo masepaleng wa Madibeng ba re ntse ba tlamelwa ka metsi ka motlha mongwe. Nakong go tla di-truck nakong a di tla re itse le gore metsi a teng a tswa kae a clean gore bjang. Na re le baagi ba mo Modern Sprite re tlo tsosogola ka metsi ebile masepala rona a re tsele matsapa. Masepala ona wa re o dira ka natla go tlamela baagi ka metsi. Despite the challenges that come up with constructions coming from the upgrade works, we are able to can produce a maximum of 55 megaliters of water. Setlamo sa Magalis Water sa re fa projeke eno ya metsi e fela, tlhokego ya metsi mo masepaleng ono e tla be le selo sa maloba. Zebulon Maine, SABC News, Brits.